teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya Reja. Ini saya mau coba ucal gabus teman-teman. Ini spotnya lagi kebanjiran teman-teman ya. Hari ini saya ucal gabus nggak sendirian teman-teman. Ada kawan kita juga tuh ya. Sana dia tuh. Lagi ucal juga dia ya. Oke, mantap. Semoga kita banyak cintanya. Amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Langsung aja kita ucap-ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga langsung ada cintanya ya. Ini pohonnya banjir semua teman-teman, karena di sini lagi musim hujan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Strike. Wah, mocel. Strike. Wah, mocel. Babon. Aduh, mocel pula. Kampret. Tap. Wis, babon. Wis, babon. Wis, mantap. Babon. Wis, alhamdulillah. Babon. Yes, sadis. Babon. Yes, babon guys. Up. Kita nggak punya lip grip lagi teman-teman. Grip kita jatuh ya, hilang. Wis, babon ya, mantap. Jos, wis, lumayan ya, gokil. Spot banjir, gabusnya ganas teman-teman. Oke, kita lanjut uncal lagi ya. Tap. Wis, mocel, kampret. Ganas sekali gabusnya. Aduh. Wis, strike. Ini karena dalam nih, nampak ganasnya nih karena dalam nih. Babon. Wis. Wis. Ya mocel. Hampir mocel ya. Babon lagi. Tap. Ya, 2 kali nyambar baru kena nih. Tap, gokil. Lanjut lagi. Semangat bang, semangat.
ukurannya babon semua nih. Strike is mantap. Wih, lumayan. Mana? Mantap. Mantap kali. Amis. Mantap. Itulah. Aparur. Wah, lupa tadi. Mantap. Yes. Oh, strike. Woo. Yes. Oh, strike. Woo. Strike. Buat nyangkut. Buat nyangkut ya. Aduh. Yuk keluar. Oh, keluar ya. Yes. Alhamdulillah. Yes. Mantap. Mantap, teman-teman. Strike lagi kita ya. Gokil. Ganas gabusnya. Makin banjir makin ganas ya. Oke, mantap, kita lanjut lagi. Yes, kawan kita strike ya. Besar bang, lumayan ya. Mantap. Oke teman-teman, sekian dulu trip mancing kita sore ini ya. Alhamdulillah kita lumayan ya, ada strike-nya ya. Mantap pokoknya. Buat teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di trip mancing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini hasil kita ya. Hasil kita uncal sore ini ya. Ini lumayan nih babon ya. Mantap.